Nisam nikada ranije stajao ovako javno izložen pred ovolikom publikom. I to pred publikom za koju znam da je visprena. Ovo je zapravo znak na koji način bi trebalo da se obavljaju ovi sastanci ljudi koji pripadaju istom, ne samo teritorijalno, nego istom prosvetiteljskom bloku u srpskom narodu. Za nepune 4 godine ostao sam bez majke i mene je podigla ponosna Hercegovka Cvijeta Radulović, rođenjem Bošnjak iz Bileće, koja je bila ponosna na svoj rod i na svoj kraj. I večeras je ona ponosna, jer ona gleda mene odozdo. I ove suze u mojim očima, to su suze čoveka koji vas Hercegovce mnogo poštuje i